I? Aha. Hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde dužaj to, hajde. 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 Hajde trošku. Zate ti da jedu, zate. Evo, gdje tak? A gdje? Gdje tak Nizolačka, pa neće mu zlezat poveć, no. Možda je vodu. Gdje je tvoja Marta, vić? Aha. Gdje je Marta tvoja? Vić ti tvoju Martu, gdje je ona, gdje je? Nek se on vodu trošku, on vlaži usta. Daj čemu je slabo je voda. Čo bolo? Poveć, chcem da ja točka varuvać možno. Mislim je ten čaj komorač, znači ako se voli. Komorač. Komorač, nemam pojma, mislim to vidjeti. Včera vam Milijana Sotimuna volala, Matejovi jeszcze pre mjesec bi bili 2 dovijezu. Vidio sam da je direktor on začao tjavati, vidi. Nije vodoje. Da A včera sam počujeme, vi bil moj borži. To nije dobro, to nije mliječko. To je tu žutu pološtenu s nje volali. Znači, to je mokri cijeli. No. To nije mlijeko, ha? To šiša. Tebi su mladim času tu kamenicu varila, potom moručila vrela za tebi. Isto kao nikada je teraz bolje na tem komorač. A nanu? Nanu su mu nje davali. Nana je dobra i za želudog, a i za spanje. Njekce vodu, vidiš ti čovjete? A čokce? Pa nek se mlijeko. A čo tak veznuti? No, ajde, hoće. A ti će tu nahađali ti svako pošla. Da vi, Na začu, viš, da gulja, viš gulja da se kruči, viš, samo skruči, da vi to, viš to tu, viš, to. Čo je to, ha? Gdje je gulja? Tak se rozplače ako Gdje je da gulja? ruku. A gdje je gulja? A gdje je gulja? Mislim, nije ani zašlani, ani teraz lakše. Mi telko že vidi. Lalavić, gdje je Lalavić to? Gdje je to? Gdje je Lalavić? Ja iskam nije htio spati. To. Lalavić. Lala. To u studenmo bude. Nije bude držati tako. Ni. Lalavić, mama, vić. Vidim. Vić, gdje uši vam, gdje? Hiđ ho za uši. Hiđ Trocha tak ako pomrdaj. Tak, hop. Hop. Hiđ voda tu za uho, vić. Nohe mu pustić tak ako do. Pustim, no. Ovo ja sam trocha, pa si vidjeli, si pokazali mami? No. To šetalici. No.
Mišić! Pa gdje si ti, čo robiš, ha? Čino se ovarovi? A, ti za uška nije staješ. Bo čo robiš ti? Za uho nak zgrabi se, za uho. Čo máš na roce? Biti palec. Dilala mama, dilala. O, ujdi, sjedi. Mala. Pa sjedi, sjedi. Jakie to pace? Kowiasno je klima. Wszystko jasno jak najmasimaś. No. Aham. Aham. A i Boris tak te liči. Aham. Zmažeš? No zmažeš? Ajde se šmejkaj trochę, ajde spivam. Aj. Šta ti robiš? Brr? Brr? Tu, 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 tu. Mislim, že se trochę gađi na gumu. Naozaj. A voljake face mi čudnije robi. Brr? Kako robiš ti? Brr? Adam že probalo mu stuđeno pod ričku. Pa nije veri, ma pelenu u onu. I nego oblizo u to. Pa imam pojma. Ali voljake face samo... Pa čo robiš? Malac? Da. Da. Git, 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 git. La, la, la. Ali vidiš že voljaču novo, ako Aha. sedi na tom. Stane volećo novo, lala. Man sa usta, majke. Mani se. Piskali tvoje. Moguće. A mi mame, včera smo šili, prišao poštar, bo u njen kad je bo mi na dvore. A je ubacio u to za preporučenu pošiljku. Pisma. Popizđala, pa ocko još ti. Mamu jebe, ne vidi zvono. Ne vidi auto na dvore, ne vidi nas. No i mislila ta iz Njenska preto. Verovatno veliko rješenje za sudanje na njemu. Miš! Mihajlo! Sista! Matri! Ej! Oho. Zvrkavi je strašno. Strašni si zvrkavi. Nak slučajno voljačenje prepustiš, no, kada tako šunguju variš mušni take zvrkavi. Ugoju se. Pa no, pa nje. A čo u stvari bolo tebi? A povlačni. Da, bol vlačnije u to. Lala, vić to. Šetko te raznati probame. No, no, ako pravi veliki budeš. Aj da li tam voli gledati, jer što naće uvijek se opala beba. Jedan je poklopac nje vijeme. Nie nađeš hođenje. I hođu. Nadam. Zato že Boris stavlja hor do. Miš? Ajde, hlađa. A nje može prepadne. A, Guzica, no. Uzijemo malu ričku. Malu ričku. Če bi to kale, to bo široko. Majok. Jedino nam voljaču... na traktor položite. No. A to mu je široko. Od jak viki, co mene. Reče da ti kćere to drži. A gde će držati? Ajde. Opala beba. Zakol mam. Mikaj. A brr. A? Dužaj se. No. Vi samo novo list. Za pisnjenje. Ajde ti. A ja mu ne čavam tu to sve što važno. Ajde ti. Viš, počuja im na boke zvuči. Na boke zvuči. Hej, Ja bi sam to robil. Mihajlo. Neke face ma. Smije. Da ti vidiš ako bom grimači robi. To mu je novo. No. To lala oprije. O. Vidi bio lala oprije. A? Čo? A vidio ako si Prijanku napisao lala kukucu mas. A to reći brr. Brr. No je Boris da kladi. To sam govorat sam ja. Vera me se kad ima u 2742 čekaj. Bliže. Čo? A gulja će gulja.
Gotovo. Da. Gotovo. Dosadila. Napakirat, znate. No. A ja sam se preznojio. Da idem to veznici, sunđere. Ciha. Da, vić. Vić od šarenu je. Vić. Pušti od ovo. Dobro rukom. Često ti je to Možeš to shvatiti. Čekaj. Tak. Odvijat bude, dvijaca. Dvijat. Ja pređem, vidim to. Ej! Tu ješ? Čiji si? Vić tu. Juhajmo. Ej, malac. To vrači bebak se ako to veznuđaj. Ti také učija také dječi. Pa ja ne No, vijem pa dobe vijem, ali je to, že pruža. A i tak. Ali ruke do usta. Gdje si, Mihajlo? Ej! Pa gdje si ti? Što ti smiješ na sebi? Ona razmeje. Smejko? Gdje si ti? Ej! Ruke si prekrstile. Pa gdje si ti? Buć? Gdje će si to vezniš domu? Pa vezmime si u Kinezu, ti je večije. Jeste, či si dinarosa. A tam do kuta parkirano. Ispitovala sam se u Kinezu. Ma jog načovak toto ne To možeš čuvena to malo. kupovati. A i ten barski stol verovatno pod u kuhinji. A i evo tam do kuta parkirat će. Palje, to je večije, velja, to ako lenjinu. No. Na ljakci ne, no, Pa otkud to možeš kupovati, znači. I to ne smeti. Pa možno potom. Ale poljepelmo njebo No. možeš No. dać. A to keď će dohadać pa nam donijesti do gepeku, na ja ne trepen da auto nag nje prenjebam. Gotovo je, gotovo. Ne zduvaj sa. Ne zduvaj sa. Lalavić. Gdje Marta? Marta! Nie. To valja. Ajde, Marta. Gdje je Stašo?